Ilong. Okay. Makukuha mo na ilong. Tagdi na siya mo sa ilong. Kasi mo ni kubot. Okay, mami na mayo. Ano ma'am? Ano ma'am? 9 Ah! times. Ah! 9 times 7. Odette. Claudette. 1. 63. Correct! 1,000. Okay. 9. Asaw niya mo Kamot sa baba. 9 times 12. Kikin. 9 times 12. 1. 102. 2. 9 times 8. 3. 110. 4. 5. Tatay Pisot, may chance ka. Kila to? 9 times 12. 9 times 1. 2. 3. 100. 4. 117. 5. Ha? 180. Wrong. Next. Wala si cancer na. Token and Alimokoy. Saan ako suning kamot ma'am? Kamot sa dughan. Kapo, ano? 8 Ito ay doa ka niya. times 7. Token. 8 times 7. 56. Ha? 56. Correct! Kamot sa tabon-tabon. Say, tabon-tabon. Ane? Tabon-tabon. I'm salot, ma'am. Okay. 9 times 6. 9 times 6. Odette. 54. Correct! 1,000. 9 times 6 na to akong gingon. Naman ko kayo sa... Kamot sa mata. 7 times 7. Tatay Pisot. 54. Ha? 54. 1. 2. 3. 4. 63. 5. Tok, agikin. 49. Correct!